podo diwelas asih marang Tio diwelas asih marang Koko diwelas asih marang Sogongso yang wis ana tenger suara cemenisan podo mripate gebledor ayo sira tutuhno asik yo lo
Sul Wali. Yuk, yuk, yuk. Hati-hati. atraksi dari pencapaian dari Raka Sejati. Mantap bro. Wah. Hei, 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 hei. Asik. Ya.
Iji matur sembah nuwun kalau wau makatane nggih menika saking atraksi pencapacan sampun kabetur saged nyungguyung panjenengan